Perezida Neva aho yishimanaga n'abaturage mu gihe mu gihugu cyabo cy'u Burundi hagumye kugenda havumburwa amabuye y'agaciro. Ni mu ntara ya Buyanza mu karere ka Kibyiwisha rero aho hagumije kugenda havumburwa amabuye y'agaciro, aho ngaho hakaba hateganyijwe ngo toni zirenga 15 z'amabuye y'agaciro, mu gihe hagumye kugenda havumburwa amabuye y'agaciro mu duce twishi dutandukanye two mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Neva akaba yagaragaye we ubwe yibereye mu kirombe ari gucukura amabuye y'agaciro, ariko nanone nyuma kaza kugaragara mwayo mashusho ari kwishimana n'abaturage anabyina. Ni byinshi byahavugiwe tugiye kuba tugarukaho. Naho mu yandi makuru ndagira nkubwire ko mu rugo kuwahoze ari perezida wa Kongo uwo nta wundi akaba ari Joseph Kabila. Uwo rero mu rugo rw'umubyeyi we abajepe cyangwa se bamwe mu barinda perezida Tshisekedi bakaba babyukiye mu rugo rwe, bakaba rero bari kuhasaka ndetse bazenguruka bashaka ibyo ngo na n'ubu bataramenya. Nyuma kandi ngo baba amakuru atugeraho akaba avuga yuko ngo baba bashaka gusenya iyo nzu y'uwo mubyeyi we ndetse n'imitungo yose bakaba bayikura mu nzu. Mu yandi makuru kandi M23 murabizi ko yari yarafashe ibirombe bya Canada. Ubu rero perezida Tshisekedi akaba yategetse ko ibyo birombe bigomba kuraswa, ndetse ku munsi w'ejo hashize drone cyangwa se indege zitagira abapilote zikaba zararashe muto duce mw'ibyo birombe mu rwego rwo kugira ngo M23 itagumya gukura amafaranga mw'ibyo birombe, ariko mw'imisi aribo babikontrola. Mu makuru menshi tugiye kuba tubagezeho, ngiye ubana nanjye nitwa Mupingaji John Peter Self kuba iyi ngiyi ni Mupingaji Empire. Tumwisabira nimba uri mushya kunze ibyo dukora ukanda subscribe ufungura inzogera ndetse ukande like una sharing ino video kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Hanyuma we wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo marambigushimira, Imana igiye iguha umugisha. Reka ngaruke mu masegonda make amakuru menshi tuyave imuzingo, ayo nkubwiye nandi tutavuze haruguru tuze yose tuyave imuzingo. Ni Perezida Neva ukomeje gucukura amabuye y'agaciro mu turere twinshi tugiye dutandukanye, ariko ndagira ngo munyemerere tugaruke ku iyi nkuru yuko Perezida Neva ngo yaba yagaragaye mu birombe ubwe ari kwicukurira amabuye y'agaciro. Nibyo umunsi w'ejo yagaragaye afite ipiki cyangwa se iyi bacukuza amabuye, hanyuma ubwe yicukurira amabuye y'agaciro aho ni mu birombe byo mu ntara ya Buyanza. Akaba rero ibyo kandi byarabaye mu gihe hariho umuhango wo kumurika no kwerekana umuyobozi mushya w'akarere ka Mpanda, aho perezida yaboneragaho no gusura uyu mushinga w'ubucukuzi bushya bw'amabuye y'agaciro bwo mw'intara ya Buyanza. Rero hanyuma rero mu muhango niho yagaragaye yishimanye n'abaturage, aho ngo hagaragaye ubutare cyangwa se amabuye y'agaciro agiye kuzajya acukurwa, dore ko ngo hashobora kuzacukurwa toni zirenga 15. Hanyuma ngo ayo mabuye y'agaciro rero akaba ngo azagurishwa mu mahanga, dore ko ngo nta mashini bafite zitunganya ayo mabuye y'agaciro, bakajya ngo bazajya bayagurisha uko bityo. Yaboneyeho kwibutsa abaturage ko ayo mabuye bazagurisha ku giciro cyo hasi, ariko ngo bigafasha kuba byazamura igihugu cy'u Burundi, dore ko ngo igihugu cy'u Burundi mw'imisi cyari kiri mu bukene budasanzwe, bityo rero ngo akaba ayo mabuye azafasha mu kuzahura ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma undi bugatanga akazi ku rubyiruko rwarabuze akazi, bavuga ngo urubyiruko rwinshi rwo mu Burundi rwarabashomeri, bakaba ngo babiprofitiramo kugira ngo babone akazi. Aya makuru aje nyuma yuko kandi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 hari haracukuwe toni zirenga 250 z'amabuye y'agaciro azoherezwa, kandi ayo mabuye y'agaciro akaba yaroherejwe mu mahanga mu rwego kugira ngo bagumye bazahure nyine ubukungu bw'u Burundi.
kandi bagomba kuyacunga amabuye y'agaciro kandi ngo bagomba kuyacunga. Ni ijambo yagezaga ku baturage nyine ngo bagomba kuyacunga bafatanyije kugira ngo aya mabuye y'agaciro azahure nyine ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Amabuye y'agaciro kandi ngo ntago ari gusa yaba ngo ari no mu ntara ya Kirundo ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ubwo ababishinzwe cyangwa se abashinzwe kugenda bashaka ayo mabuye y'agaciro, ayo niyo makuru ngo bahaye Perezida Neva. Hanyuma rero ngo bakaba bakomeje kugenda bayacukura impande n'impande, akaba ari byo bijeje Perezida Ndayishimiye Evariste. Andi makuru araza avuga yuko ngo Perezida Evariste yaba yarasiwe n'ibyo birombe ubwo yunamaga, ngo hanyuma umusirikare umwe mu bamucunga akaba ngo yamurashe. Ibyo rero si byo, ni amakuru y'ibihuha kuko amakuru atugeraho aremeza yuko Perezida Neva ari muzima kandi ngo ameze neza. Hanyuma rero mu rugo rw'uwahoze ari perezida wa Congo, nta wundi akaba ari Joseph Kabila, waje kwihuza na AFC M23 hanyuma akaza no gukatirwa urwo gupfa ubu mu rugo rw'iwabo cyangwa se ahavuka papa we w'imyaka irenga 80, akaba ngo yatewe n'abajepe cyangwa se abarenda Perezida Chirombo Tshisekedi, bakaba ngo bamutera ubwoba bamubwira ngo ave mu nzu ndetse n'ibindi, kumwambura n'ibindi bikorwa bya furambi ngo yaba yakorewe mu rwego rwo kugira ngo bamukure muri iyo mitungo, dore ko ngo n'imitungo buriya ngo yahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila nayo yafatiriwe nyuma yo gukatirwa urwo gupfa. Naho perezida wa Congo Chirombo Tshisekedi Felix akaba ngo yategetse kandi ko ibirombe AFC M23 yaba yarafashe bigomba kugabwaho ibitero bigasenywa, cyane cyane bino bya Canada, mu rwego rwo kugira ngo abasibire inzira zose batagumya kwiyubaka, dore ko ngo amafaranga bakura muri ibyo birombe ari menshi. Bityo rero akaba ngo yategetse ko ibyo birombe bigomba kugarwaho ibitero. Ku munsi w'ejo drone zikaba zararashe muri ibyo birombe, AFC M23 nikaba isohoye itangazo yemeza ko igomba kwihorera ndetse ikarwanya ndetse Perezida Chirombo Tshisekedi mu rwego kugira ngo atagumya kubamenyera no kubatera aho bagiye bafata. Ni amakuru menshi, reka ngaruke mu kanya, wowe kora subscribe tuyave muzingo. Byagenze neza wimwe cyane gose cyiza cyane ndabona ko umuntu urafise umufuko nawe nyene uko nyene kuronka uko tugira umusesekara niko n'umufuko ucuronka. None rero ndabateye intege, murakoze cyane